near the ababe som enunti na ama ye news no trend sa no wo hwe ye mpanimfo a wo mo da ya no adwuma kese yi mu a e free director so yeah news no num mpa mu no mfra no hot bite e ya hot no yes e ya hot she yaka wow she ade ashe so yaka de obi kama na num woro no e woro no ye ne ye beka ayi afiri anum ama obi nso so afadi no correct ashe so yaka enti se wuti wo hwe hot bite kase ya ye de som wo a aya pampi na akoso ye nhira na ya wotina adwam enti na mo de yas toothpaste na twitwe mo sa no Ava mislo asa yas toothpaste azama wa bosi wo di twitwe wo sia wo ka bibia wo senfem dabi asa paste bi wo ho no ma wo yisu a wo de ka bibia na say wo no munsuo kra na kiki use but who use yas toothpaste ya we say enkiki bibia enkiki we say enti ne say me say etwi me say kane pa no na minim say etutu but na ne tetara so na ewawan and next now the na bia wo ata so next now sin we layers no fo am nom ye nyina next na we layers this layers ni nyina yi e dey feel yas toothpaste and then a brush mo kwaya dey na said na make your hot bite kase no said there aya na questions no etie dey wo bi ntimi musa na ebusa dey adehye patie ani ebusa de som wo mo eno na ama enam so ma ye kase na ye dey adamu shonko enti se wutie ye na se enne ye di ye 1 month we ye kase 1 moon 1 moon anniversary 1 month anniversary ai eni ye di ne sa no ye nyankopon adom enti edi kan ya dase ye mpanifo from director so ebesi manager ebesi MD empanimfo management nyina yeda wo mo ase na awie yi nso anti akoso ye nhira wo hira ye papa wo hira ye ni o apa mu yi maye ma o maye fu enenimu a nka menimu nka he dem na nka menimu ka ni mi enema sawa wow Obi Baka say lovely. Wonderful. But Apam said you are no ye by see ni. Ye di a 1 month anniversary. And I go say shira ye duane ne by see ni. Na say dia bi mu ya outside gentility, outside gentility. You na home cry. Na home cry. O me so me da outside gentility ni me sha da ni me yesa. Ni makofi akosu. Me am ba me husa de na bi ni fie. Na ma Oh, and you want say mama akosu enhira ne din no enhira ka ho. Enhira ka ho ntimi anwa awia wa hira me ba. So what you say?